Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 11'i Cuma günü. Ruhtan tuşme ve icadi faaliyetini devam etti. Kreml siyasi mabüsü Oleg Sentsov Ukrayna Yukarı Radasının birinci reis muavini Irina Gerashenko'ga mektup yazdı. Mektupda 2018 senesi dekabr 30'unda yazılıp yuberilgen ama Rus cenzurasından geçken son Gerashenko onu tek şimdi aldı. Sentsov faaliyetini devam etken hakkında yaza geçken senenin sonunda yeni roman yazıp bitirgen. Rejissör 2019 senesi onun hikayeler jıyıntığı romanı derç etileceğini ve onun ssenarinin esasında sanlaştırıp koyulacağına ya da film çekişleri başlayacağına bekley. Kırım sakini Oleg Sentsov'ni Rusya mahkemesi 20 yılga mahkum etti. O ilhak etilgen Kırım'da terör eylemlerini hazırlaganında kabatlanılı. Cezasını mahkum Yamaldaki cezahanesinde çekti. Rusya'nın Adliye Nazirligi Kırımlı hukuk koruyucu Emil Kurbidinov'ni advokatlar kollegiyası erkanından çıkarmağa talap etti. Nazirlik Rusya işgal etken Kırım'daki rayon mahkemelerinin iki kararına esaslana, anda Kurbidinov'a karşı ekstremist faaliyetinin bağlı memori davalar bakılgan edi. Advokat 2013 senesi içtimai ağlarda Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatının timsallerini tarqatqanında qabatlanıldı. Kurbidinov kollegiyadan öz isteginin çıkmayacağını bildirdi. Emil Kurbidinov mahkemelerde onlarca Kırımtatarlarını himaye etti. Bunun ile o 24 esir etilgen Ukrayna denizcilerden birisinin advokatı ola. По закону о борьбе с экстремизмом. Экстремизм ile күреш hakkındaki kanunga göre bu maddege göre qabatlanğan şahıslarga ticari olmagan teşkilatlarının tesisçileri olmaga yasak. Bu advokatlar ile күрешmek için yangi bir usul alettir. Hususan şimdiki vaqtda keder etkenler ile. Kırım Tatar faali Nariman Mehmedemинов tevkif altında fevralının 18'sine kadar bulunacak. Moskva nezareti altındaki Kırım mahkemesi istinafını red etti ve sınırlamat etbirini deniştirmedi. Advokatlar da oktyabr ayında müracaat berip ev tevkifini talap ettiler. Mahkeme ise şikayetini tek bugün bakıp çıktı. К сожалению, и ожидаемо у нас. Teessüf ki ama her şey beklenilgen gibi, her şey olğanı gibi kaldı. Şikayetimiz reddetildi ve evvelki karar kuvvette kaldı. Nariman Mehmedemинов taqiqat tevkifhanesinde 10 ay kadar tutula. Onu geçken sene martının 23'inde tevkif ettiler. Bundan evvel Rusya kanun koruyucu organları onun evinde tintuf geçirdiler. Mehmedeminov'ni Rusya ceza kanunnamesinin 205 maddesinin ikinci kısmına ait olğan cinayette, yani internet vasıtasının terroristik hareketlerge açık çıkaruvlarda qabatlaylar. Kırım ilhak etilgen son o Kırımtatarlarga haber ve hukuki yardım gösteriydi. Kırım Muhtar Cumhuriyeti prokuraturası ise Mehmedeminov'nın yakalanuvunu ve tevkifini adamını tutup esir etuv maddesine göre tahkik etti. İşgal altındaki Kırım'da Rusya'nın kanun koruyucu organları 3 Kırımtatarının evinde tintuf geçirdiler. Bu haqda Kırım Birdemligi Cemaat teşebbüsü bildirdi. Tintuf tedbirler Osman Osmanov, Ernest Aliyev ve Server Bariyev'nin evlerinde geçirildi. FSB temsilcileri okugan kararda yazılı. Bu evlerde sanki Rusya Federasyasında yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatının azaları toplanayken, kuvvetçiler yasak etilgen ve edebiyat kıdırdılar. Kırım Tatar faali Edem Bekirov taqiqat tevkifhanesinden Cumhuriyet hastahanesine alıp barılacak ve endokrinologiya bölümüne yetkazılacak. Bu haqda advokat İslam Veliyev haber etti. Aynı zamanda himaye tarafı sınırlamat etbirinin kararı deniştirilmesi üzerinde çalışmaya devam edecek. Geçenlerde ilhak etilgen Kırım'ın mahkemesi istinaf şikayetini red etti ve Bekirov'ni tevkifhanede kaldırdı. 57 yaşlı
Әдем Бекиров бірінші группаға көре сақат, аяғы тызымдан ашағы таба кесіп алынды. Шекерведа бір sıra дигер хасталықлары бар декабрінің 12-сінде. Әдем Бекиров қанунсыз суретті илхақ етілген Қырымға кірген вақтында Русияның мақсус қызметлері тарафындан тұтылды. Қырымға о 78 яшындaki анасыны ве ақрабаларыны зиярет етмек үшін yol tutaydı. Кремль незареті алтындaki Ақмешжит Киев районы mahkemesi Қырымды тарфалі Әдем Бекировны 2 айға тевқиф етті о патлайыcı модделерінің сақлап тұтқанында ве алып бергенінде қабатланыла. Русиядаки Украина консулы яраланған Украинден ізжелеріні зерет етті. О матросская тишина Москва тақиқат тевқифханесіне барып келді. Бұл ақта ЮАТВ-ге ізжелерден бірісі Андрей Дернің бабасы Дмитрий хабер етті. Консул олары рухтан тушмегенлеріні аққында айтып берген. Гөнулелерінің ярдымы еле оларда урбави аш бар, шымдыки есеттік азат етежелеклеріні беклейлер. Ранения заживают потихоньку, уже остались там. Яралар яваш-яваш яхшы ола, база проблемалар бар. Консул Андрейді көзлерін бір ағырлығы олғанын аққында айтып берді. Бұдан аққында асла бір шей айтылмаған еді. Консул енді корув мүнчелеріні ершей яхшы олғанын айтты. Львивдeki гөнуллелер Донбасстaki жеңкте иштирак еткенлер үшін Львив реабилитация мерkezine ярдым етмек үшін $1000 қадар пара топладылар. Олар хайрие мезат тешкіл еттілер, шу ерде ресімлер сатылды. Ресімлер муэлифлері әскерлерге ярдым көстермек истеген Львив сәкенлері. Мезат вақытында да бір акция кечірілді, мавы сары тослы кяғытлар ұстынды істеген Украин әскерлеріне тілеклер язды. Қырым татарфали Риза Асанов ишғал алтындaki Қырымны тәрк етмеге мечбур oldu. Дегер Қырымлы фалер или бераберлікте о эсір Украинден ізжелеріне қол тұтып, тақиқат тевқифханеге йоланмақлылар ебереді. Бүгінде ишғал режиміне қаршы күрешіні девам етежегі аққында білдіре. Тәфсилатлыжа мұхбиріміздің левхасында. Риза Асанов или паркта көрішеміз бір қач күн әвелсі о ишғал алтындaki Қырымны тәрк етмеге мечбур oldu. Милли күрешіні ярымаданын тышында девам етмеге қарар алды. Какой толк родине от мертвого? Ольген ватан первернің ватанына не файдасы бар? Мен күрешші, чоқысы Қырымдан ұжым етілген себебінден кеткенімі түшінелер. Йоқ, менің 5 яқын адамым апасханеде тұталар. Егер оларны оғырындаки күрешімні қалдырсам, оларға қайынлек етерім. Риза Асанов Қырым татарфали январьның 2-сінде ишғал етілген Қырымда кемлеге белі олмаған адамлар Қырым татарға Қарасу базар живарында Таврида yolunun бір қысмыны видеоға чықарғанында ұжым еттілер. Киевге келгенінен фаал Қырым Мұхтар Жемхуриеті прокуратурасына ұжым аққында ариза yazып берді. На этот момент уже было... Алазарда махкеме тибет экспертизасы аққында меселе чезіле. Ве илерде япылажақтағы қиым тедбірлер аққындады. Қырымның ишғал әкемияты бойсунмағанларға қаршы басқылар япмаға девам еті. Қырым ұқу қоройжы группасының мәлуматына көре бүгінде 44 сияси дава ачық қалмақта. En azı 37 Украин қанунсыз суретті сақты ве уйдурма қабатлардан себеп mahkum етілді. В целом, конечно, система... Умумен алғанда басқылар еп арта фааллерінің тақип етілуі девам еткенini көреміз. Экстремистик яда антитерроржи қанунлар да қоланыла. Бұндан ғайры сөз сербестлігі или бағлы даваларының меғдары чоқлашты. Яни бұ ичтимai ағларда язалар. Бұна бақмадан Қырым фааллері өз күрешіні девам етелер. Саяси мобеслерінің махкеме отырушыларына келіп қол тұталар. Ичтимai ағларда тестарызда тынтувлер аққында малюматтар қыталар, илхақ етілген ярымадада олып кечкен вақаларны Украин ве Дунья хабер васталарына білдірелер. Десятками, сотнями людей... Алида онларca yüzlerce toplanalar. Suvuk, qar avasına baxmadan adamlar qol tutmaq üçün kelelер ве Qırımdaki Rusiya hakimiyyəti şunun üçün pek açılana.
Риза Асанов она қарышы басқы әсір әтілген Украинды нәжделерге фаал тарызда қол тұтқаны үшін артқаныны тұшыне. Ноябрьдің сонында уақ мәждеттекі махкемеге әсір әтілген Украинды нәжделеріне қол тұтмақ келгенлерінің арасында еді. Вақа ерінден тест тарызда малюмат білдіріп, UATV жанлы яйынларына қошылайды. Суд это не убедило, всем стабильно, всем будет мера пресечения до 25 января. Фаал ишғали режиміне қаршы күрешіні тоқтатмайжағына сөз бере. Я ж борюсь, я буду бороться до конца. Халисе Зенедин, Ольга Волынец, Имран Усинов, Евгений Савицкий, UATV. Үрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберімасы дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтамызда оқой білесіңіз. UATV ile olunuz, uzunuzны қорчаланыз, сағлықнен қалыныз, қоруш кенже.